Ki pulit Karibho District kin sa record ya kajingkren jong ke MDC jong ke seng WPP ke kong dai timajau onda kalami na po hospital. Katai ke MDC ke perang syakji thamai ke balaman saw na kajing je aksiden ha ke pratrik jong tau banai. Bat ke badon mentah ha kajing syak sumar ha Apollo Hospital ke Wahdi. Ki pulit ke le register kes ya ke mukot rumah jong kajing nyak kali buat kat kum ki kendon balabu ha ke an MV Ax kat kendai pra Kajing pengken kali thamai bat ki kuna ki belatrekam na du ke sitrik jong mentau banai bat mentau snem ban pet ya kajing je aksiden ha ke surok bat ban penjari ya kajing penjitom ke bakam tang ya ki no pengken ya ki kendon nyak kali na ke benta ki nyak kali ha ke pot babu ai lapangat da ke kuna ke ba sipe wajar bat kajing syak sit patok riu banai kum ban chupan kan mau ba ka kong dai ti majau kalaman saw hadin ba ka kali jong ka ke badon yo nombar ML not san S iway line not kalapit no surok bat ngam shanala kapadon harut surok National Highway 6 ha Queenans Ribho District kat ba kidawan pai shalong ka jingring dur lang ba ki video kapan ya ki bilor biar ki batali hapok gatai ke kali kabala ino ya ka jaka pan antat ba kadon kajing syak kali hadin balu bain ya katai ke kali lanya dauba oldo limau tho namal ki pedang shnong ha kebala senran lang nda waipat unong bot ubala tip kerteng kum uji yo free polong ubala mensawru ha katai gijing je aksiden